Rero bakunze Samuzo TV mbanje kubasuhuza nizera ko bameze neza, bibutsa kandi subscribe, like na share na comment iyo mukoze kubona amakuru ku gihe. Rero kuri uyu munsi RIB nibwo yatangaje abantu bakurikiranweho kwigana inzoga zo mu bwoko bwa rikeri. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze abantu 10 barimo batatu bakurikiranweho kwigana inzoga zo mu bwoko bwa rikeri, naho abandi 7 bakaba ibyitso kuko bababikiraga ibikoresho bifashishaga. Ibyafatiriwe byose bifite agaciro kangana na miliyoni zisaga 31 z'amafaranga y'u Rwanda n'ibihumbi 135,750. RIB yatangaje ko muri aba harimo abakurikiranweho n'ibindi byaha birimo kunyereza imisoro no kugerageza guha umushinjacyaha indonke ruswa ingana na miliyoni 8,800 kugira ngo atabakurikirana. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko n'iya Rusororo mu mujyi wa Kigali. Dosiye yabo ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. RIB iributsa abacuruza ibintu bitujuje ubuziranenge kubireka kuko ari icyaha gihanirwa n'amategeko kandi kigira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu no ku bukungu bw'igihugu. Rero bacuruza mwe mucuruza mwarashoye business mugamije inyungu kugira ngo muhe abantu ibintu byiza kandi harimo n'inshuti zanyu n'imiryango. Mujye mureba neza ko ibintu mugiye mucuruza bitagiye kurangiza garanti vuba kugira ngo mubikure ku isoko mutagira abantu mubiha byararangije ubuziranenge bikabangiriza ubuzima kandi bikanadindiza iterambere ry'igihugu. Kandi natwe baguzi tujya kugura ibintu twibuke kureba garanti igihe imara, kuko ushaka kugura ikintu cyararangije garanti kikakugiraho ingaruka ku buzima bwawe. Rero kanga kora mwajyago cyangwa Samuzo TV mbibutsa kana subscribe, like share na comment iyo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.